Yese kanongere ngwikaze nkwifurize kugubwa neza. Iyi ni Newsline Rwanda, murabizi ko nge ari Emmanuel nk'ibisanzwe mu makuru rero agenda agezweho kabisa, ni news update. Murabizi ko ntajya nsigara inyuma. Rero ni Diamond rero yateje umwiryane mu byamamare byo hariya muri gihugu cya Uganda. Abahanzi n'abari mu bijyanye rero n'imyidagaduro muri Uganda rero bakomeje guterana amagambo bapfa igitaramo Diamond aherutse kuhakorera kabisa. Bamwe rero bagahamya ko yakiriwe neza bikabije, mu gihe rero ab'iwabo batahabwa agaciro nk'ako Diamond yahawe. Ni intambara rero y'amagambo yatangijwe na Eddy Kenzo rero wagaragaje ko bidakwiye ko Diamond yakirwa mu buryo rero buhambaye, mu gihe abahanzi bo muri Uganda rero batahabwa agaciro, cyangwa se muri icyo gitaramo batawe agaciro nk'aka Diamond Platnumz. Eddy Kenzo rero yagaragaje ko guha Diamond indege yihariye imugeza i Kampala, yahagera agategerwa kajugujugu imugeza rero intungamo aho yakoreye rero igitaramo, yarangiza agahembwa akayabo k'amafaranga. Ukurengera rero bikabije, kuko umuhanzi wo muri Uganda cyangwa se n'undi wese batamukorera nk'ibyo ngibyo bakoreye Diamond. Uyu muhanzi rero yasabaga abategura ibitaramo nk'ibi muri Uganda kugerageza guha agaciro abahanzi b'iwabo aho kwita ku banyamahanga gusa. Aya magambo rero ya Eddy Kenzo ntiyakiriwe neza na Bebe Cool wamusabye gucisha make, kuko Diamond ibyo yahawe yarabikwiye. Ati ibyo Eddy Kenzo yavuze rero ni ibye bishingiye kuko abyumva, ariko nka murumuna wanjye ndashaka gukoresha rero ubunararibonye bwanjye nkigisha aba bahanzi batoya uko bikorwa n'impamvu yo kuvuga ibintu runaka cyangwa ntubivuge mu gihe runaka. Bebe Cool rero yagaragaje ko abahanzi ari bo bakwiye guharanira ko agaciro kabo bazamuka, aho kwibaza ku bandi bamenye akabo bakakazamura. Ati rero ntabwo iyi ntambara yarangiriye ahangaha, kuko Sheila Gashumba nawe rero yavuyeyo ahamya ko abahanzi b'iwabo bakwiye kwigira ku muhanzi ufite icyo abarusha aho kumurwanya. Abinyujije rero ku rukuta rwe rwa X, Sheila Gashumba rero yavuze ko uko byagenda kose abahanzi bo muri Uganda bakwiye kwemera kwigira kuri bagenzi babo babarusha amazina aho kubarwanya. Ati rero bisa nkaho tutazigera tubona indirimbo Diamond Platnumz akoranye n'umuhanzi wo muri Uganda, ariko byose bishingira ku buryo umuntu yigaragaza. Ati rero nkunda abahanzi bo muri Uganda, ariko nta n'umwe ushobora gukora igitaramo nk'icya Diamond Platnumz uhereye ku myitwarire ndetse no ku rubyiniro uko yitwara ndetse n'imideri n'ibindi. Rero rimwe rero na rimwe tugomba kwemera ko hari abantu baturusha aho kubarwanya tukabigiraho. Judith Heard rero nawe utemeranya na Sheila Gashumba yananiwe kwihangana, amubwira ko ikibazo atari ukumenya uko abahanzi bakwiye kubaka amazina yabo, ahubwo ikibazo ari ugutesha agaciro ab'iwabo bakagaha abanyamahanga, nyamara byose biva mu misoro yabo. Ati rero abantu bakeneye kwiga igihe cyo guceceka. Ngo hano turi kuvuga ku misoro yacu ikoreshwa mu gufata neza ibyo gusesagura ku muhanzi umwe, mu gihe ab'iwacu bateshwa agaciro. Ati rero bagahembwa intica ntikize. Ati ntibyari bikwiye. Ni intambara yabaye y'amagambo akomeye cyane
byavugishije benshi cyane rero ku mbuga nkoranyambaga mu byamamare byahariye rero muri Uganda rero, aho bavuze byinshi cyane ntabashije kubabwira, ariko nawe wakigwira ku rubuga nkoranyambaga rw'Igihe rero ukabyisomera. Yes, indi nkuru rero ni inkuru y'akababaro rero y'umwanditsi w'umuhanga, ni Ngugi wa Thiong'o kabisa, hariya mu gihugu cya Kenya kabisa, witabye Imana. Ni inkuru y'akababaro ku banyafurika ndetse n'abandi bantu bakunda gusoma kabisa, abantu basomye izitwa novo kabisa, n'abandi rero n'abanyeshuri muri rusange turabihanganishije rero. Ni inkuru y'akababaro rero y'umwanditsi ukomeye w'umunyafurika witwa Ngugi wa Thiong'o. Uyu rero yapfuye ku wa 28 Gicurasi 2025 afite imyaka 87 y'amavuko kabisa. Uyu Ngugi wa Thiong'o rero yamamaye mu buvanganzo bw'umwihariko rero ubwagarukaga ku gihugu cya Kenya nk'igihugu rero yavukiyemo. Amazina yiswe rero n'ababyeyi ni James Thiong'o Ngugi, gusa rero yamamara ku izina rya Ngugi wa Thiong'o. Yahawe rero ibihembo bitandukanye birimo n'icya Nobel. Rero yavutse rero mu mwaka w'1938 igihugu cye cya Kenya rero cyari mu bukoloni rero bw'Abongereza. Avukira rero mu mujyi wa Limuru mu muryango rero ukennye cyane. Umuryango we rero wagokeye gushaka amafaranga yo kumwishyurira ishuri ku kigo rero cya Alliance, cyari icy'abamisiyoneri rero bo mu Bwongereza. Umuryango we rero waje kujyanwa mu nkambi ubwo abitwa Mau Mau bari batangiye rero kurwanya amategeko n'ubuyobozi rero bw'abakoloni muri Kenya hagati y'1952 rero n'1960. Muri icyo gihe rero umuvandimwe wa Ngugi witwaga Gitogo rero yararashwe arapfa, aho we ko yanze kumvira amategeko y'abakoloni. Mu mwaka w'1959 rero Ngugi wa Thiong'o agiye kwiga muri Uganda muri kaminuza ya Makerere, aho rero yamurikiye igitabo cye cya mbere yise Weep No Child rero cyagarukaga ku mwanditsi wo muri Nigeria uzwi nka Chinua Achebe. Iki rero cyasohotse mu mwaka w'1962. Ngugi wa Thiong'o azwiho kuba umusizi w'umuhanga rero. Uyu rero niwe wanditse ibitabo byinshi cyane, aho rero iki gitabo cyo yanditse mu 1962 rero cyasohotse muri uwo mwaka, yacyohereze mu Bwongereza, aho cyabaye igitabo cya mbere cyangwa se novo ya mbere cyanditswe mu rurimi rw'Icyongereza, cyanditswe ndetse n'umunyafurika. Uyu mugabo rero Ngugi wa Thiong'o yanditse ibitabo bikomeye cyane, harimo icyo yise The River Between rero mu 1965, yandika icyo bise Decolonializing the Mind 1986. Yandika rero kiriya cyiswe Weep No Child ni mu 1964, aho Ngugi wa Thiong'o rero yanditse ibitabo bitandukanye bikomeye cyane byo bita novo. Gusa hari n'ibindi yagiye yandika bitamenyekanye cyane, harimo icyitwa A Grain of Wheat yacyanditse mu 1967. Yandika icyitwa Petals of Blood 1977, ndetse yandika icyitwa Devil on the Cross mu 1982 rero na kabiri. Yandika ikindi cyitwa Matigale 1989, ndetse yandika n'icyitwa Wizard of the Crow mu 2006. 2020 rero ntiyicaye, naho yanditse icyitwa The Perfect Nine. Aha niho yanditse iki gitabo kindi, ndetse akora utundi twitse collection rero, aho yanditse nk'akitwa This Time Tomorrow mu 1970. Yandika akandi kitwa Secret Rivers rero ni mu 1975, ndetse yandika To Steal the Heart
mu bihumbi 2007, yandika kandi kitwa Minute of Glory mu bihumbi 2019, rero nibwo yanditse akangaka. Yanditse rero n'uduplay tugiye dutandukanye twagiye tumenyekana, harimo na kitwa The Black Hermit, The Black Hermit ni mu 1938, akabiri kakitwa The Trio of the Dan, The Dan Kimati mu 1977. rero yanditse ako bise novels, izi novels, kamwe rero kitwa The Upright Revolution mu bihumbi 2019. hari utwitwa rero non fiction rero yagiye yandika, hari ako yanditse kamwe kitwa Homecoming mu 1972, yandika Writers in Political mu 1981, yandika kitwa The Tanned mu 1981, yandika akiswe Battle of Pen mu 1983, yandika iyo bise Decolonizing the Mind, ariyo yababwiye rero mu 1986, yandika kitwa Writing Against Neoliberalism mu 1986, yandika Waterloo in Influence on the African Continent mu 1986, yandika Moving the Central mu 1990, yandika ikitwa Pen Point, Gun Point and Dreams mu 1998, yandika iyo bise Uji wa Tiongo Speaker mu 2005, yandika ikitwe Something Turn and New mu 2009, yandika ikitwe Dream in a Time of War mu 2010, yandika ikitwe Globaletical mu 2002, yandika In the House of Interpreter mu 2012, yandika ikitwe In the Name of Murder mu 2013, yandika ikitwa Secure the Base mu 2018, yandika yiswe Birth of a Dream Waves. Uyu rero numwe mu banditsi basize amateka akomeye muri Afurika ndetse mw'isi muri rusange. Rero numwe mu baharaniye ubwigenge nyafurika rero mu gihe cy'ubukoloni. We yakomeje kwandika inyandiko zigiye zitandukanye kugira ngo n'umwana uzavuka azagende abona inyandiko, ariko izo nyandiko yagiye azandika mu bwenge cyane burimo ubushishozi, kugira ngo abazungu nyine b'abakoloni kugira ngo batabona ibyo arimo yandika. Rero ni mu cyahoze cya kera rero bajyaga bandika aba bagabo, ariko bakazimiza kugira ngo bakandika nk'inkuru, ariko iyo nkuru ikaba izimije ariko yerekeza ku byo bari gukorerwa muri icyo gihe rero mu gihe cy'ubukoloni. Wakoze rero wowe wari uri kudutega amatwi, nawe wari udukurikiye kabisa, kora subscribe niba utarayikora kugira ngo ujye uyabonera ku gihe. Ciao ciao.